akamba ni maisie yo nzoka isya onzoka na ndongoi isya oingi vani vomututia ngumba Kisoi wa Munyao wa vyumuye ula wambatisie kivendela mwaka wa 1963 Kenya iyo sawi yathi Idea kwanewe wetu wa Kisoi Munyao ngumboele alisile kivendela Mount Kenya 1963 atongo imauma kwasa na wasia wa enende makili ombunge cha Mbooni ni waaminie iwe kayila masa kuyendongo yo Michael Kisoi wa Munyao ulani mwana wa ngumba ya tene Kisoi Munyao nitunendi ya munoku mukulia makulio ala mwenende wa Mbooni withete maimuthinya kiliko Benjamin Zoki asa kakusu itangini ni muunda tilelo cheni chama uvoni kinendia ikivya kanavoni uo lelu wakuma itangini kuingolu ni minyatawa uo ni muunda na otondu wana lelu uyo itawo na ni umowa alama na India State House kwa Musumbe Uhuru Muigai wa Kenyatta yu ni tunendie kumanya kana niwo manaendete uthosya mbai ya mukamba na kuthi kwa president kumwitia lelu tikwa zene wa Jubilee nundu elatwa India State House na India na inethea chairman wa Wiper Democratic Party baweta wa Musela na mwethe ye mbunge akuite delegation ya yumbe ma Wiper monthe maketwime State House na tia atangazo wakamba tike wa Musela kethe na delegation kuthi State House kunyela na bigiene na singena kulia chairman wakwe ende kuuka kwa Uhuru wa Kenyatta tukomane wakatatu uyu wa matuku 25 saa 3:30 wiwe wasia uyu wa ndongoi ino wina kwa Mwende Angela